thaa 4 cia ruciini nĩ rĩo atongoria mũng'ethanĩro makinyire kĩharo-inĩ gĩa Kaputeni Ol Kalou. Na thutha ũcio President Ruto akinya no erigithia Gachagua kuona ndaigana kũmũgeithia. Igeria rĩa mbere rĩa gwĩta Gachagua arĩrie mũingĩ ndaigana kwĩringithia kuma gĩtĩ-inĩ, no thutha wake gwĩtwo rĩa kerĩ okĩra, magana ma aikari makĩmwamũkĩra na kayũ kanene, na haha okĩrĩra President Ruto kumana na mĩario yake ya kũmũkuruhania na ukabira. Sisi tukikuchagua wewe, huku unaitwa Kamau, huku unaitwa Njoroge, ulikuwa unaitwa William Kipchirchir Arap Ruto, si ndio? Na tukaupatia kura ze. Wewe unasimama juu ya gari ukusema sisi ni wakabila, unatuumiza kwa roho. Gachagua oho no aconũrĩte ironda cia kũhagũrwo na kwerekeria morũrũ make mothe kũrĩ President Ruto maitho-inĩ make. Ni kweli ulinitoa kwa ofisi, lakini kunitoa kwa roho za hii watu ni kibarua. Ni kibarua. Kunitoa kwa roho ya hii watu ya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe. Na ninaomba tafadhali rais, umwambie Kimani Ichung'wa tunaenda Kikuyu Saturday. Amepanga wakora kupiga watu, kunyumba, kuharibu biashara. Na haha ahumba President Ruto gabuti ka mwĩranĩrio tahingia akĩmũcokia na thutha kũrĩ ciĩranĩro ciake cia andũ a Nyandarua. Tulikuwa tumemalizana na vita ya pombe. Ile pombe ya kuua watu imerudi. Imerudi haijarudi? Inaua watoto wetu. Juzi nilisikia ukisema niliharibu, lakini vile niliondoka mwaka moja unusu, ungekuwa na nafasi urekebishe. Hii pombe inaua watoto wetu. Tafadhali tunakuomba kama unaweza, kwa ile muda umebaki ya mwezi 14 kwa ofisi, urekebishe, tumalize hii pombe, watoto wetu wasipate shida. Ndanarũgamirwo na hau kuona athirio na mbere na kũruta ndwara na kwaura President Ruto nguo ona makĩria. Sasa hii jamii imekukataa na nilikuwa nimekuambia. Sasa huyu Ichung'wa alikuambia atirigijia atasaulika baada ya wiki 2. Sasa ni miaka ngapi? Tafuta urafiki na hii jamii. Usisikize hii watoto wanakuweka kwa shimo. Thutha mũtheri Gachagua oririe aikari gũthikĩrĩria President, na oho mamũkirĩrĩria kĩnina itĩna rĩake wabici-inĩ kuona marorete kũmũinũkia kwao mũciĩ Sugoi. Mugeni ni ke? Mugeni ni ke? Kwa hivyo nataka kutoa mwelekeo kama kiongozi wa jamii. Nisisikie ngwe. Nisisikie nini? Rais akifika hapa aongee, asikizwe, amalize, aondoke. Tumekubaliana? Nitwaiguithania. Nitwaiguithania. Ngai no mwega na hende ciothe. Na nganja nini mũrori wa mũng'ethanĩro nĩguo watinda na watigwo itũra-inĩ rĩrĩ. Coro wa mũng'ethanĩro ũkĩhuhwo nĩ mũtongoria wao Rigathi wa Gachagua na gwĩtĩkĩranio naguo na kayũ kanene nĩ Senator John Imethu. No ĩ hihi gatagatĩ ga President William Ruto na Gachagua no wĩna kĩrĩma? Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ol Kalou Nyandarua, njĩtagwo Gĩtonga wa Wambui.